isahluko sesini ivesi lika 19 sifunde uJakobe 2 ivesi lakhona elika 14 manje ke zikhona izinto ekuyaye kwenzeke ukuthi zibe inkulu kwabanye abantu kodwa zibe seziba incane kwabanye abantu. Zikhona nezinto ekwenzekayo ukuthi lezi zinto zithi mazincane kwabanye kodwa kutholakala ukuthi kwabanye abantu zinkulu kubona. Ayibonge inkosi. Make lapha embhalweni ngenye imini kukhulunywa ngamadoda amathathu. La madoda amathathu ekuthiwa ngenye imini ayeseyazi indaba yawo ukuthi azawuthathwa ayophoswa esithandweni somlilo ngenxa yaThixo wayo ayemkhonza engavumanga ukukhothamela abanye othixo. Athi ke la madoda njengoba sawungena nje lapho esiyofakwa khona athi kasiyeki thina ukumdumisa lo nkulunkulu. Athi la madoda kasimyekeli ukuthi uzosikhipha lapho esithandweni somlilo kodwa simkhonzela ukuthi kuyokwaziwa ukuthi kukhona abantu abangavumanga ukukhothamela iThixo baze bangena phakathi esithandweni somlilo. Abamkhonzela ukuthi uzobakhipha. Nathi unyaza selikhonzela ukuthi liwuFather Christmas. Uyahlupha kuleli sonto manje oshembe simlandelayo umkhonzela ukuthi hayi ngimthanda ngoba ephethe izipho. Maye ngesayazi izipho bese kubanjani? Funda. Siyamthanda yena. Ithi indaba esihlangene ngayo siyamthanda yena. Ngokuba waqala wasithanda yena uNkulunkulu. Angizokhuluma ngokuthandwa kwentombi yakithi ebisini kulelizwe. Angizokhuluma ngokuthandwa kukakekana kulelizwe. Angizokhuluma ngokuthandwa komndeni wakaHadebe leSotho ekwabonakala igubhu ikhala emkhathini. Indoda yakhona uPetros Hadebe yayisivuka ekulaleni le ndaba ekulotshwe ngayo abantu bangayo encwadini ethi the beautiful ones of God and indoda enkulu yasezulwini. Manje kasizokhuluma ngalokho kodwa khona lapho engiyakhona qhubeka. Mawumuntu usesithandile yena uNkulunkulu kuqala kodwa kuthiwa mawumuntu esho yena siku sakhe ethi uyamthanda uThixo. Kodwa tholakala ukuthi njengoba silapha esontweni kusekhona umzalwane wakho othi wena uyamzonda phakathi kwalendlu othi kawumphiwe unjani. Unamanga kawumthanda uThixo. Ukuthanda uThixo kuqala lapha kumfowenu. Ayibonge inkosi. Sengiyabona nje sesithanda ushembe sigcina sikhodwa abagcotshwa bethu ukuthi inyanga yezulu iyakhuluma ngokuthi kunamapheya amashetha u46 namapheya ikathulo ithi namasudu ithi konke niyakuletha lapha kimi ithi kodwa niyakubana mvuzo muni malokho enikwenza kimi anikwenzi bagcotshwa bena abaniphethe emakhaya. Ayiwena phambili ayisithengela ushembe umjibu umgcotshwa wakho sekwaqoka. Ayisihambisa ifuleki laba abagcotshwa bethu abasiphethe emakhaya sibenzela nini izinto. Kade ngibuka lapha eNtanda Sekhethi bathengela umfundisi uHlengwa umbhedo omuhle siyaphosta lapha endaweni lapha ekupostwa khona kuthiwa hawu seniyabakhonza. Kuthiwa hayi seniyabakhonza laba bafundisi benu kanti ushembe owathi ngaphambi kokuba size kuyena indlela iqala lapha kubagcotshwa abasiphethe emakhaya. Kanjalo nokuthanda uNkulunkulu kuqala lapha kumneweni ohlezi naye eceleni. Ubona wena sewuthanda uNkulunkulu kangaka awumnakile ngisho umfowenu ukuthi leli yemba lifakile akusilona leSabatha. Hayi mina ngiyonikela. Qhubeka. Ngokuba ongamthandi umzalwane wakhe. Umuntu engamthandi umzalwane wakhe. Embona lapha phambi kwakhe. Angamthanda kanjani uThixo? Engazange ambone. Yomthanda kanjani uNkulunkulu ngambonanga. Manje ke kubabilanga ukhuluma ngendaba ayiziselangeni ihlobo zami ezinhle Nkosi. Ayibonge inkosi. Hayi ziyavuma nezinsuku ziyazivumela inkosi ilanga
uyaqosha uthi-ke kwasekukhuluma lo olama lo mdala kunabo bonke uthi cha Nkosi njengoba ufuna ukushaya nje uthi singamasela thina ngasiwona amasela uthi njengoba silapha lo mdala kunathi ube nesibonakaliso ekulaleni kwakhe wayesezwa izwi uthi-ke lona baba njengoba silapha hayi uJakobe 2:14 uthi njengoba silapha nje thina kasinababa kasinamama uthi kasinazo ney'ngubo zokwembatha uthi lapho esisuka khona kasinakudla uthi singabantu ebebehluphekile impela bexakekile kodwa ekuqalekeni kwethu lo mdala kunathi wasekukhuluma izwi kuye ekulaleni kwakhe lathi hambani lapha emzini wasekuphakameni uthi manifika lapha ekuphakameni uthi nizawufika khona njengoba ningenababa ningenagogo ningenamama ningenabhuti ningenasisi uthi nizathi manifika lapha emzini wasekuphakameni uthi nizabafica obaba benu ayibongwe inkosi uthi lapha emzini wasekuphakameni nizofica omama benu lapha emzini wasekuphakameni nizofica ngisho odadewenu nabafowenu uthi nilibile uthi lapha ekuphakameni nizawukondliwa khona siyamthanda yena ngoba waqala wasithanda thina akabonga uNkulunkulu uShembe yasebenza ethanda umuntu esesebenzile uShembe wabaqoqa abantu wabaletha phakathi kwalendlu ngabe thina siyokwazini ukufika sibe obaba kubona siyokwazini ukuthi sifike sibondle ngoba balambile ake sithi uShembe sengiqoqile nami ngiyilabo bantwana ebebelambile sengifike ngaphakelwa ngondliwa ngasutha uyathi uphi umuntu mayesesuthi mina ngizokwazini umngenisa abanye na abaqhamukayo nabo ekuthiwa bazoko sengondliwe mina sengikhulile ngaka kuthini ukubonga kwami angisadlali ngevangeli